Pagbalikid may buhok. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Atubu ilaiki wa ila jami'il halqa inni tubiul mimma yaqtaliyal kufura bil iman awal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adlan minallahi wa ni'matan wa maghfiratan wa rahmatan. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Suhudatika ibadatika ma'rifatika ya antal maksud. Tuhan namu pasampayain hajat maksud namu way gaus bubug way kaya upaya malaikan ikaw in makagaos. Tiap-tiap dia aki sampai panagdak ya mga malaikat upat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Dahatud ng harapin hajat namu pa Allah Ta'ala ditutup pamutangan haalam pagbakan sinyawa iban napas. Allahumma banin najar min yawmil ahad sahari sapal min fitrati rijal. Hayyun basirun padlan mutakallimun ya Jibril ya Mikail ya Israfil ya Ijrail. Tulakan yu'in pasu iban nahas sakit daing hakandang dunya tugtug pakandang akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patakabbalaka rabbuka kabulin hasanin wa hasan wa anbatahan wa kabalaha kulla magkahala alaya ya jakarihal mirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzina la yu'minuna faqultum salamun alaikum kataba rabbukum su'an bijahalati innahu la ghafurur rahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munazzilu minal Qur'an ma wasifa wa rahmatil mu'minina wa la yazidud dalimina illa hasarat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman Islam tauhid ma'rifat wujudul alam anna waluddini lam yakun lahu ma'rifat inna wa tawhi wal iman wal islam. Allahumma laqad habbal mahusakal mahujud wujudullah ta'ala maksud sifatul wajibat udud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Raja Haukun. Mahamud liya hamud mutta'aliyah ulai alam rahmat di dalam dunia nikmat di dalam akhirat. Sultan Alif Awal Sultan Kamanyan kau Imam Bu Adam Pantai Mahadina. Laksi lumaksi ipanugtug sana kau opat video alam kapitung lapis langit pitung lapis lupa. Ikaw na iman pasampai sin hajat maksud pahagdarat sin Tuhan iwan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma damat sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma damat rahmat tujuh Tuhan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma damat nikmat tujuh pabaran sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma damat barakat yaumil selamat dengan dunia sampai ke adlam akhirat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa
billahil aliyul azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Atan nikah. Allahumma safa'atina wa haqiqatina wa tariqatina wa arwaqina wa salamatina wa ajabi jarina wa walidina wa walidikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alayyaikum wal amwat ya mudal barakat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihatu lana lila walakum wahai bila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti sahadatid dunya wa mulukil ukhra. Sayyidun sayyidillahi al-Fatihatu salamat bismillah subhanan utuki man sahaya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyid al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Laqad ataina sab'an minal masakin wal qur'anil azim barakat safa'atil qur'an bi barakatil qur'an min tilawatil qur'an bi barakatis surut kalam rahman liqaumil muslimin wa safa'atal muslimin wa safa'atan nikah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah war-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illallah wal azizul hakim. Innad dina indallahi islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa'u wa tanzilul man tasa'u wa tu'iddu man tasa'u wa tudillu man tasa'u bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa turijul hayya minal maiti wa turjul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasa'u bi hisab. Ilahi Rabbi ya antal maksud anta subhanaka subhanallah subhanallahi wa bihamdihi daiman qaiman abada. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa nikmatin wal islam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya antal maksud. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi namahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil huda dinil haqqi walau karihal musyrikun wa badu fa innallaha ta'ala halalin nikah wala bada alaihi wa haramas sifaha faqala ta'ala inna fahisata wa sabila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulung yatu inak iluku tungun mukbaran ha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatan abdin dalimin la yamliku lin nafsin daranafwan wala amwatan wala hayatan wala nusura. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatan abdin dalimin la yamliku lin nafsin daranafwan wala amwatan wala hayatan wala nusura. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatan abdin dalimin la yamliku lin nafsin daranafwan wala amwatan wala hayatan wala nusura. Astagfirullah taubatal azim. Astagfirullah taubatal azim. Astagfirullah taubatal azim. Min kulli dzambin wa kufurin ajanab taubatan au ata an sirran au alaniyatan sagira au kabira innaka antal ghaffarud dzunub sattarul uyub kasifal qurub wa atubu ilaihi minadz dzunubil ladzi la aqlamu innaka antal aqlamul uyub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billahi barat saya tudaku bunal intuhan awun wa malaikatihi iban parat saya tudaku mga malaikat sin Tuhan wa kutubihi iban parat saya tudaku mga kitab wa rasulihi iban parat saya tudaku mga rasulullah wal yaumil akhir iban parat saya tudaku hadlaw akhirat wal qadri khairihi wa sirrihi minallahi ta'ala iban parat saya tudaku untung marayaw iban untung mangi karena dayha Allah ta'ala Islam lam annahu dinan wal Islam ingatun ku tuud ingat tauhid buktu tagna kagwa ku ding hakakapilan surtu paka Islam ampain ka Islam ku amunain kalimat syahadat dua kaisa syahadat tujuh patuhanku kedua syahadat tujuh panabiku sambatin hadis parman sin Tuhanku bukun na ako kapil Islam na ako intag na ka Islam ku dito halupa tiampat bayratul halupa awal zaman baikun si baikutun ubig bahayan na ako anod dayong hatuhanku ingini ba ako Muhammad ingin Islam ka ako junjungan ta Rasulullah ilaring siyang Islam ka ako naglaparla siyang bagpo sila pal Muhammadur Rasulullah. Aku manusikan kaabakan baranding halom sampai pagwa. Bangutungun palaum istinja. Bang pagwa junub. Amunain kapangsud pinharam nafsu ding halom baranku. Iwaddi maddi manni manikam pabahi buputi. Ampain bahi buputi tumampat na siapa ugat putih. Ampain ugat putih tumampat na siapa sunsug putih. Ampain sunsug putih tumampat na siapa atay putih. Ampain atay putih tumampat na siapa unod. Ampain unod tumampat na siapa kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istinja baran junub atay ku ali padumanku Muhammad in buruku. Ampain istinja upat parakala. Amunain kapangsud pinharam mutalak daing halong baranku. Antara dua jalan hatampan paglabayan.
mahamut maputi iban sahaya niya barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rayawan. Sige ha. Pangako inyan usikum ibadahullah wa nafsin bitaqaullah. Isabakmu insyaallah ha. Tapi punya kau insyaallah. Atanugun mo. Dari tayo kan niyo marayaw. Para imannya Jadi bangsa. rakyat daulat kita ni lepas. Di siya harus yang satu bangsa ha. Yang baik itu kan Nabi Muhammad kontrol dalam tenung lepas laku kau. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuba'unaka innama yuba'unallahi faqau aydihim fanakasafa fa innama yankusuli nafsi. Biman aufa ahada alaihillahu fasayutihi ajran adima. Ya ayuhan nabi akal mu'minuna alla yusrikna wa la yudina wa la yakun uladahunna aw ma malakat aynama nukum. Allah ta'ulu wa tunnisa'a sa'duka tihinanilatan wal istimta. Bahasala minhul awladu wassalam. Kala ya ma'rasa suwa baba maris tata'amin kumubasa palatadawad pa'innah wagdulil basar. Wa kala tajawwaju alwaduda bikumumumu. Ya Allah fi kaumina. Ya Allah fi ladina. Ya Allah fi ahli baitina. Bismillahirrahmanirrahim wa rasuli. Usikum ibadallah wa nafsin bitaqallah. Kau nampas yan. Lambat pentimod kang. Bukan mo marayaw. Bagian ku bismillahirrahmanirrahim wa rasulihi. Usikum ibadallah wa nafsin bitaqallah. Insyaallah lawa. Ya. Sekarang ni bukunya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuba'unaka innama yuba'unallahi faqau aydihim fanakasafa fa innama yankusuli nafsi wa man aufa bima ahada alaihillahu fasayutihi ajran adima. Ya ayuhan nabi akal mu'minuna alla yusrikna wa la yudhina wa la yakun ulzama malakat aynama nukum. Allah ta'ulu wa tunnisa'a sa'duka tihina nilatan wal istimta. Bahasala minhul awladu wassalatu wassalam. Kala ya ma'ras aswa baba maris amin kubasa palatajawad pa innah agdulil basar. Wa kala tajawaju alwaduda bikumumum. Ya Allah fi kaumina. Ya Allah fi ladina. Ya Allah fi ahli baitina. Bismillahirrahmanirrahim wa rasuli. Usikum ibadallah wa nafsin bitaqallah. Patan mo kay suaramu. Patan mo ba? Biar ini pagsabang di karungan. Patan mo ka, isaw law. Ay, nagkumabaw. Sa mandari bang isa sa Pero mura. kasi kataan. Patan mo ka. Patan mo ulo. Iulak mo. Buka mo yung suara mo. Pero kasi kima lang yung... Isaw law. Patan mo ulo. Patayo ha, patan mo kay suaramu. Hindi ko sumunod. Di mandari bang isa sa mura makarung, ba't di saan masa? Bukan tingod mo. Pagsabak Bukon mo alam yung kupol. Pagsabak mo yan to, pag yan kulong ko sa ampay nakaruglong niya sana, ang pabilang ha? Nariyan to, para yun. Isaw law. Bukon sa alaw min. Palagting na matinting mo. Di mandari bang may lumakarong mo? Mulak to kan. Pareho ha? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuba'unaka innama yuba'unallahi faqau aydihim fanakasafa fa innama yankusuli nafsi wa man aufa bima ahada alaihillahu fasahayutihi ajran adima. Ya ayuhan nabi akal mu'minuna alla yusrikna wa la yudnina wa la yakfurna malakat aynama nukum. Allah tausuwat nisa'a sadukatihina nilatan wal istimta. Bahasala minhul awladu wassalatu wassalam. Kala ya ma'ras aswa baba manis tata'a minkumul basa palatajawad fa innahu agdulil basar. Wa kala tajawadu alwaduda bikumummu. Ya Allah fi kaumina. Ya Allah fi ladina.
Ya Allah fi ahli baitina. Bismillahi ala millati wa rasuli. Usikum ibadallah wa nafsin bitaqawlah. Sana? Sana. Sana man. Punya Petruk kain apa saja dia Gatinganmu Itu keseruan. Rusmin. Rusmin bawai. Malin. Ini paling good maluway. Ha? Ini paling maluway. Bangaku imian kaimu Muhammad Rusmin. Biari in wakil sin usba Iwan Waris. Papagpanahon kaimu Fatima Malin. Miahalanmu halga 2 taon ruang basing bulawan serak sin Nabi Muhammad. Namu taimaunku inika nasabut halal kamu dua. Lihat bukan itu. Lihat wah. Taimaunku inika magpalang masuk. Malagting ka. Ini yang tekau kau itu lipat. Buka. Aku idan lauku Muhammad Rusmin. Kalau mesin ataimu aku na. Ha. Padangaya ko umaya. Ha. Bang aku imian na Muhammad Rusmin. Laumu aku na. Ha. Jatuh ipanay mo aku na halo matay mo. Pagsabot hinga mo ha. Aku na. Tuma bang aku imian Muhammad Rusmin. Yari in wakil sin usba Iwan Waris. Papagpanahon kaimu Fatima Malin. Miahalanmu halga 2 taon ruang basing bulawan serak sin Nabi Muhammad. Laumu taimaunku inika nasabut halal kamu dua. Ha. Jadwa bisa siap palahan penting di mabuta. Taimaunku inika nasabut halal upata. Laung sin Allah subhanahu hisiu kami dua. Jadwa anggap sudah halal. Laujin Allah seperti hisiu kami dua. Jadwa. Yang kedua, ingatan nakatibun eh. Nasagbut halal kamu. Ako nasabot. Nasabot. Nasagbut na. Sakot. Ito nga, bukong nasabot. Kuman. Yan ko na ba isang? Yung kumataw siya. Kaya ba kami tarapo? Tarapo ba tarapo? Tarapo ba? Woi, woi, pasal sama lu mewek kena kan. Yan ko ko na di ba? Yan ko na na pa. Ang mo lang po niya ini dia. Tengok kau ah. A'udzubillah. Tengok ini oh. Ini nama aku bersama ketua sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tubig awal kadari pangsut ring halawang gulo. Usikum ibadallah airit di sahaya muti sahaya Allah. Muhammad Rusmin. Yari in wakil sin usba Iwan Waris. Papagpanahon kaimu Fatima Malin. Miahalanmu halga 2 taon ruang basing bulawan serak sin Nabi Muhammad. Simon Pini kan nasabut halal kamu dua. Ay muhong ka. Taimaunku inika nasabut halal kamu dua. Ay kau mabigla. Ini nggak pas-pas. Timing ya na. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tubig awal kadari pangsut ring halawang bumi. Usikum ibadallah airit sahaya muti sahaya Allah. Muhammad Rusmin. Yari in wakil sin usba Iwan Waris. Papagpanahon kaimu Fatima Malin. Miahalanmu halga 2 taon ruang basing bulawan serak sin Nabi Muhammad. Kayak nasabut halal kamu. Sana? Sana.
Sana basta beto. Ayo jong kasing gano tayo na A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Amin. Wa qala rabbukum uduni astajib lakum. Kami mama. Bata sabi niyo Yan na. Apo, yung pangayuan ta wala takita baka umuwi talagang yun ka na wala takita. Yan, umuwi tayo ka to. Pangmugita na ikaw mga yung tagawa sa diya. Ma. Wakala rabbukum uduni astajib lakum ya Allah. Allahumma ya ganiyu, ya mubdi'u, ya muhidu, ya rahimu, ya wadudu, ya fa'alu bima yurid. Abnini bihalalika an haramika wa bi fadlika amma siwa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil akhirat rabbi ighfir wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabat Rasulullah ajmain. Allahumma salli ala Muhammad salatan tudina biha ya Allah min jami'il hawari wal aqwat wa takbilana biha ya Allah min jami'il hajat selamat dengan dunia sampai pada akhirat wa tatarahu ya Allah min jami'is sayiat wa tarfa'una biha ya Allah innaka ala darajat wa tuballighuna biha ya Allah aqsal ghayat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya farijal hamdi wa ya kasifar hamdi ya dafi'al bala. Ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Allahumma inna saluka mawjibatu rahmatika wa jaimu magfiratika wa libasa afiatika wa sanata min kulli ismin wal ganimata min kulli birkin wal fawza bil jannat wan najat minan nar. A'udzu bika minal hammi wal ajali, a'udzu bika minal ajadi wal qasli wal buli wa min galafatil daini wa kahir rijal. Allahumma inna nas'aluka min judil bala'i wa darikas sikai wa sil kabak wa sinatatil ladai. Rabbana qillana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina idatan minas sama'i takunu lana idal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala rabbi inni wa ana lakum inni wasta'ala rasul sayba wa lam akun bil wa'i karabbi sakiya wa inni ibtul mawali min wara'i wa kanat imra'ati akhirah fahmi min al-dunya waliya yarisuni barisu min aliyah wa jal rabbi radiya. Laqad sadaqallahu rasulahu ya bihaqqi laqad huna masjidil haram. Insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa mukassirina la tahabbun ta'alima malam talamu pada alamin duni dalika fatan kariba. Allahumma alaihi selamat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil bahari wal bahari barakat ya Tuhan Abdul Qadir Jailani ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyan ya Sultan ya Burhan ya Kapuranun anta Sultan ya lillahi ta'ala ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Nurus samawat wal ardi ya Dzal Jalalul Ikram Fa'id ya Halimun ya Hayyun ya Sarikun ya Rabbul Albab ya Musabibul Asbab ya Mufatur Rikab anta salli ala Muhammad wa muridan ar-Rahman rahim. Allahumma tawil umurana wa asli ajadana wa nawil qulubana wa sabbit imanana wa asina malana wa wasarjakana wa ilal khairi karibna wa anisarbidna waqdi wa ajana fid dini wad dunya wal akhirati innaka la kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana
إلى الأولين وآخرين وآيات منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.